Ya, masih bareng Nafisa ada di sini, ada Daun Puspa. Yuk. Teteh, ayo Teh Yani. Ayo Teh. Ayo Teh Yani. Baka Teteh kalau Seperti ganggang masih Daun Puspa saya pisah. masih keluarga besar. Hey, biasa pantas ayana di taman Daun Puspa anu kuri Masih Teteh berang putih asik. daun jadi ingatan maneh nami lu barengan di sam bareng Asik. Ayo Teteh sayang, boleh dikodok dulu. Hae kupu bangbara Ada Teteh. Hey. Masih. Masih ditari. Saya Teh Yani di Oh, bos, dulu boleh. masih Teh Yani. Hey. Bareng A-nya ayo A. Teh Yani. Masih bos Masih gorengan. Teh Yani. Ayo bos gorengan di. Masih Teh Yani. Disuang di keanggana. Iya Mangga. Daun Puspa Adian, saya pisah. Daun jadi hiasan. Pantas ayana di taman. Daun Puspa anu kuri. Di eling berang penting. Jadi hiasan. Kumaha tarik itu Mangga. Pantas na aya di taman. Mama. Di sembaran. Kupu. Ayo bos. Di helaran. Kuku bang bara. Pali dia style sayang. La 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 Mama. Ayo Bang. la 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 la. Masih. Ayo. Kali dia. Masih bos gorengan. Asik. Ayo. Ada bos gorengan deh. Boleh sayang. Taksir iya abino herang mencang. Masih ayo. Raku bos gorengan terpandang. Mundi tiling. Masih ya Geger mah meni lenceng. Di sawang mah dihareup da meuni montok. Sepit kasir deui. Ieu abino jangkung ageng. Sopir aku Ayo Teh Yani. opos deui hanteu nyawer. Sok ditiling digeger mah meni lenceng. Sok di sawah dihareup da meuni montok. Hayu urang jang rendengan. Sok piraku obos henteu ka bandang. Da abi mah bening da sawah Udah wayangnya. dihareup da meuni